mwasiba mutokwe kandi nabatangira program amagara ndo kubaje Eliza nurwa kabiri kandi wabo ya TV no botarahandi kweka noba Oria Revival TV kandi hurikize radio Oria Revival Radio amagara omuwijwire nakutangira omutebe kanisa wawe atiresha tuye wa mukama kandi program eji nebyamagara ebyamagara aho twegera kutwasa kureberera amagara gitu tukagateka hamtindo murungi kugira ngo twerinde na mnonge ndwara ezukwija ezikaretwa umbutamanya okashanga ubunde kintu wakuyocherinzire konka kugira ngo ukota kucumanya endware kukwata mbwenu wabo rya yo noba watora naje noba watora n'ikinte kirungi kandi nimanya ngo noja kwebwa umugisha Elizoba nyenda twara umugishogu twakira umushaho witu kandi wahikiraha omushaho witu narga omuruharo Mission Hospital kandi mu department ya Misho omushaho namanyanka Apollo Mugume kandi yashiraho kwenda twakire rero atutware ahashonge yatwetera Elizoba nanda kutwegesa ninga kutugambira aha kutara kwa Misho na Misho getu nga kutara obumwe na bumwe kandi obwe bwinji gahutara mnonga obundi gabura kutara mnonga kuko naza kutwegesa okutara okukwabaho icyo bakwasa gukora ukora bitwaze mwene utakarugaho utakayimuka ekikuru shitama orebeke ngo twahendera hamwe program eji kandi taza kucheza nusha kubahine cyo yejere so ekatwakira umushaho tugumzemo Dr. twakushemerera nela cha madam Shira yes nashemerwa kuje mu studios za Radio Revival yes twakushemerwa mnonga omuruharo Mission Hospital I department Barbata tabenesho turije mukamarinzere tuyuntuhereza abantu bamukama amina ubwo no buhereza bukuru mnonga kandi buri omwe hamwe mugwe naba Yesu kuhereza abantu bamukama so amugwa ahori ubenje wakora reka tamuje tushabe kandi tugumize na program mukama wito mulungi webare tata bwembabazi zawe webarabo kutureta mukama nangwa itobunda abantu bijana barabo munjura nyinji koka mukama watureta webare nitushaba tata ngo Elizoba reke genderwa cyawe kishikire reka ojiro wayegesa agire kihamu mukama bituragamba bitafabusha kureka bujiro byahwera twaza kuhendera izina ryawe rihimbsubwe iwe Yesu Kristo mukama wetu amina nyenda konja kwise program eji nero kwanza kusurwa katano kwa watu egitogo kubanza bwenu wahirwa nebero burizo bashayisha tuzecero kandi program eji ni program etashemeye kuferwa mazime bintu twegaha nebintu umuntu abutoshe byakwata kumanya ko unkiyo hirirwe Oria Revival TV na Revival Radio ahabo kubebe nebyawe kumanya kandi kindi Christmas Santa omugabuzi narabamu eshayona narabamu mbwenu nchenda ngo ma TV targaho ahabo kuba program zona naja kwa nastayira kandi yisha akashangura akakubuze kibuzo kacigarakamu noba wayehangurire kirabo cya Christmas obwo no muringo gutukujangu Merry Christmas to you kandi kujangu ndukunda webare kugumanitwe webare kutagira webare gumanurira program ngezi zamagara zikakugarara mamani so yes katugumze muno muri amagwitu ogwatureta Dr. Amisho gitu ngahutara kandi gahutara omiringo mingi kandi obunda abona ko kubagamba accident unexpected injury ekintu kikubaho ko kananizo bazo turabiremo accident ejininga injuries amishezi imwe kurigero medical perspective ninga shonko mshaho nozireba muringo ki yabare madam Shira wajangu accident yes injury na accident nibagira ngo it's an planned event no botakiteka tekiri nikisarani kibaho kibaho nango mu abantu binji kwa kufutara stane stane yarga nakufutara konka ameshaga goreba mukama ngo netabaza yombi yabwete baza yombi n'ikintu cyukuru ameshaga kuba ushogo gombe ngareba turumwe ranga kanga mishaga abiri tokoraniye hakacumaka kabya ntati leta kacuma kandi ukateba woyisirishura umwe norabyaraba tukate basoro hanga kwangana mishabi nangwa nawe nerishura umwe twakuze ngo uvuge motoka uko no safutomera abantu so uranga kwangana mishabi ushime kwa kwataje turumwe takwenda rumwe nanye nabi akwa nama abirago gino mugasho kukirisho ki rumwe mwenu arumwe binte kutufutaza twantugamba injari ninga trauma ya misho ibikutufutaza hariho ibintu bingi hari kugira ngo wafutara ekintu cyacu mutacyataho mu ndayirisho ryawe
ninga wakutara ubu wakutara ubukuru munda cyakufutaza bacoma bacyatayo munda konka cyakwata aheru hazimbe bisiye byazimba hajoreshaga amaheru nangwa nomwe kazingo mutu yakutera ikikondi nasa kutera ikikondi hazimbe rishushengu ryaryo ryanda kuragara ebisi byona bizimbe kuri munda akarahure akomunda yirisha kateruke iyo kwita lenzi kateruke karugumanya gwako obusibuka kwase kagwo kuri munda konka nibingi ibintu byo kufutaza nibintu bingi konka na izana nyaragamba icyo bakwita chemical mweni mbasa kanje tembazi je bakugira ngo acid in alkaline ebyebyo ninga wagwibwa morienje ninga wagwibwa mu bakushuka mu warajyo misho ninga wanushukere nyanya wagwamu ninga abakushuchere babihimba bakikinkebyo ijembazi all those are chemicals nembazi yagwa misho niyo nanyiragamba na iri zoba baba kwa abantu binchaka babaho nchaka babaho nangwa tukora rubyaka bakatokoza kakokorera muri ishaka kagwa muri isho uhura ryabako no arho kazi akagwibwe naka katokoza kato muri ishaka jana arati ntinga kirebaga isho ryo nandabona nacho ni chemical nayo nanka ne foreign body iki kitokozi nacho nobo kutirisho nobo kutirisho takatona kakantu kaki so ebyo ne binani ngamba nabajyangu it's an emergency ekintu kiri emergency ncyenda kwirukangizibwa uwo mushaho ninga ukataho uburyo kuje cyakorwa kugira ngo saving amagara g'umuntu ningo saving erisho katugambe tukatu saving erisho ry'umuntu mwene ati kwakoba katugere wana utambara accident arukora banka ngaharo bajuye yebara katugiri wana urabo tujya byo mbyawe umuntu arasa kujyata akushuke hora ryo misho iyo takatwana kakantu kake nako waragiye yagwa muri sho yawe neriyobora mwene cyamanyisa iwo no baso bitashasha at that point igende kigo katwana kakantu katyo jo tuniza kubaje so hata nakwako kureba nkako konka hariho ibindi ebintu ebukira ku mosenga twantugamba ka acid abantu binyiro shangara bakora mu factory akora mu factory bakora ama factory z'amate bakora mu factory zaki akushangara batabara chemicals hati bakwato muhanda bijo wirwaro erishortaruho rukubi rionari rukutukura riona rushubukira kuba ariho bakweta epsilon layer ninga akashoka kwero kam amutwaho nukubuka karigaho ntabwo yaje chemical yagwaho so atena ningamberaho nkaza acid kanko cyo kureba nk'abandi bakorana bakora za factory aba makanika bakora fuda ba makanika kutabara acid bakakutera battery zikosa acid nabana atabana ajati umwe ariyo nashukamo mugenzi wari twe nyuma musindika accidentally acid zamisho akwisaka tumungaruka mushuko murisho so hata muntu yafuno butankogwe ningashinjare muri ngonkogwe yake mukozi hatu akabanza koraki obundi atakirukire kwikayirwaro nko kwagamba nibijamisho gayo kuce koko bundi atakashira stage ejo akakoraki hato bahabza bonani mbaha twantugambe twita first aid management ninga ecyo kubasa umuntu kubanza kamuyamba kugira ngo o saving iri shiriye takasisi karamunonga number 1 waiza kumanya ecyamufutaza katije ngurinka acid ya makanaka ninga yari omumbeki ayine nkarayimu yamwo murisho ekintu cyo kubanza note kwa kurunda mizi amiza gitu amiza gwa ko bino mukaho ninga wana basako agamiza bakweta gano musarayini bakushanka abashaho binega yumu akoga mu munyu agaga kanu musarayini yes nakunu noto murisho y'umuntu erisho oruhumo orunako ryiguroti oshukamu umugambira reba higwa reba hansore henuro ugumana ushukama mizi hatagamiza ko bano ushukamu no mara maniki ugomba zo gwago murisho ri
akambanze nyetegeza gushukamiza okwe ugashuka no ugashukamu gakwingana ki kandi ugashutsa muki hati pressure kwinganita hati yes cyo kumaza wa ikintu cyo bakwita ngo ncetagisa kumwirukangira umuntu wantegereza to kuza kwitegura ako boteteka tekere cyabe n'ekigwerereze mweno ninge kigwerereze no kozesa echoyine oba woyine jaga oba woyine akadomora oba woyine ekintu kikwasa kutama amizi then ukamugambira no basa no kumarambika hansi ukwaterisho ryo shabore ushukemu no mana go kushukamiza muri sheri gamishe amizigo nganga kusasa kakati ko no mutu kushukamiza muri sho nakyo kusasa konkana cya kusasa ikunana ndagira iki akutambiri na kugambira reba higuryo yote n'ekisige kenura kaka ruto kiyabana to twatwinure busige umuntu ukanga mutahi wawe ukenura ukebesa higuru ushukaho ki amizi shukamiza umugambira rebo umbajizona rebo kwa reba wenyindo areba higura areba hansi kumara at least for 15 minutes ubona bwiro edaki 15 konka no wakura mu muhango utakamwirukanze kumutwara yirwaro ecyo njye number 1 itweta first aid management ninga ubujanja biningo guhiriza gukwasa kumuha aho naho kugira ngo irisho ryo ryireki urutambere kuko nanyenda ubanza utshobojereje because hato umuntu washwa mu acid or acid yayishwa mu misha nano wayishwa muri yenje bona first aid nishana tarondanza uba noriyenje uba yayine ariho mwene ari tweta sap agamata agakorga umukiti sap agamata agakorgamo ubwo muri shoriye ni gaburu ngobora abantu gobora gatawe n'ikironda gagara minje mno no butwakwa tuti ka tukasaturagaramu tukareba nati muri nje tinyishinga kirebwa je nirukanga yirwara tinyona nte muri nje rwango muri ishana so wowe ruwenka hati no kuri hihi nje mayisa ngo cyo baza kucekora kanshati ahikuwa no butari umutoruho atisi nogeza no naba msamirisho no kwata no gareba higo no garama no shukamamizi nango ibyo kwa bamwe bajya manyata mama shereka manyata ibyo rero kubara mu musomo ko kandi bukora ibyo gese no kufa ahora umutwe na yemera kagamba tamwe nkaro muri isho hashwa amashereka umudara bya tamwe nkari abantu bija batubuje agamba tinyo bangizire nk'uteme nkari kandi nagitamo konkoreba yahonere ningoreba still udija kugambira ajya ati ngo ibomoriyeje atabangira ngo unte mu parafine ningente mu mbazgwente naje kugambira amazama tokora ngo nonje buto mbundi ororisho yawe hata ibyo no tamune chemical yes of course parafine ne chemical mu mbazgwente ne chemical hati ubwakoza so number 1 ebindi byo no tine cy'wirukanje utabize no kugenda kanonda mizi ukatankayi umurishe ukagashukamu ukaranga umbazo guwangu maramani kandi nanye ndakushobora kugira ngo ebintu bikushana atinka acid yo kureba yone batora heru superficial batora heru yusegenda konka kanta kugira ngo alkaline ko nikataho munda mpora kapenetrating yazeza hansu katahayo mpora so kukarukubikandi konkati abantu bamangu na acid niyo ko bitangambara se kongayine batora hero gereke eheze te kutaho munda munonga nanye nakubuza kintu cyamizi because hati ndeba for example umuntu yayicibwa acid ninga alkaline kokoronoga haza wechironda twe hataro bokushanga umuntu mwente manyese inda akozesere kandi gahansi oshanga ubundi amiza kubakozesa namiza ubundi giziba ubundi gatabonire jejeje konkani first aid samiza go hinebuzo bwakwasa kureta ninga benefits ezigakwanzikira ubundi effects ezigakwanzikira hati iwe no de kwakume bintu bi ahora abo kuba no basa kutamu nangwa nabiga kwa tamizi gatatiki ako ujusha utagira amarungi konkani gari gakera kukirerisho kurerekeraho wantegereza manage mbaze itukumera itukozesa uwo wari uta mbazo mbaze mwe n'ibindi byo kuretera konka yuwede tu
umwe kune ryo kufanya feri imyaka 15 kandi nantagomeze nesa ndeti kujya tinkugeze kare nubwo mbandu 15 so no ihamukimwe so guriya watamamizi nubwo akwagateke ako ngo inegesha ona shobora gatekera gakasiya go kagahoza ikwa cya fire ikwa cya siske cyaje ubune ni shomo bushaho wajya ngo emergency nubu muti akaba yisisiri ebyo kweshisha bergeho mute hariya kuye ujya kumuta acupa ujumuteho ebe byasigara byo ebe kugira ngo yayisise kumushemeza ebyo bihereruke haza abayizo no basa kwirukanye kumushemeza kugira ngo mboneze uhendero ino muntu afire ku karikirini kashi cyo ngambira it's an emergency nicyo gura kukiri utakaje kandi unasho umuntu kanasha kubigo ni mutwara nto mu irwaro ariko amazi mutware ako nende kikumiza basa kusevinga magaraki of course no yakubida kikibi so hati twarga hakuna abamizi hati tuongere huki kwabuza ko namizi hati no wakuru mu muhango munonga deno hato umuntu no mutebekanise abo kuba ariho kweta emergencies n'ibintu bingi indwara ninga ibikutoho abisho gitu eba kugira ngo ushemekwa no yirwanzo mu birogo mutwari aza kwena ngo kasevinga ki amagara site n'amagara kugira erisho kugira ngo rutakafa so ni bingi ebi kugira ngo haba hoki yokanje mu irwaro ebyasigara berige yokanze ki umubiri wo mu irwaro baje kibakora nanyenda kubuza so twarga kuraba mizi twetewe kanse zo mu irwaro taruki kunkati kikuchakubaho hati no entambura nayo nkirigira cyakubaho shazinga hi of course cya uyintambura ki no basa ko ryo mwanya gwo kushanga no mu cyaro hari munonga hariyo ntambura shamwe ndagutyo kunka wakoresho no wakoro ikintu cyo muhendo munonga kugira ngo nubushesha ako rode wa ma first aid nubushesha no temba no jero ni ukanje muri wa ruyenki ya mishu kuna kwa ndio munju nine muka tetracycline yakore tinkumo kwa keta kantu wako abamweka ninje mayaba mwene bageta rwenisa mwene bageta kazindi bafuri n'amazina myago bagitaye kuna ko bankine nyonka heza ko mnabisa miss ganje gina mnabisa nkakata echo chonchi chezo hata hako waiza kurabya baga miss gawago agwa idakikita kumarida 15 ukoze risheryo ntweto kwirigating irishoro kuryozamo ndakikumitana wayenda wo kine karwe nisako ka tetracycline no basakata makwa tikakwita risho koni kabigo obukoko obukoko kwaya hayoboka tubukuzanja akwa ine kikubinga aho akabasa ukiri no kata we no kata okay nkato no ekizubu umuntu no mwaka kabika kamaze myaka nkebi kada kakafundura ubu baze wakafundura aho kwezi kumwe nikahomani ikunka umuhiro wakatamu abwemba baza akakera muntu fitabuja ngo kamutambera kakafana kare kunka uruhanga kahango mbi yaguhanga yagutame byo kwerinda yokuno bano kwata umuyembe ugutere umukiti guragara hansi otoro sima simote ninga rutago nabiso gutyo no mu bwoko bwaburo bwinzi nubwinyi konko mukanwa aranga kangera muki obukoko bukurwanisa bundo bukoko umunyindo umatu umisho buramaho no muhengeri eskweta offices nangwa nambera hariho ubukoko ruhago byangireho uko buro bukurinda nanyenda kubuza umuntu for example TV tuneka hinje na radio umuntu bundi ari umcyaro hari umwana we orienje rwamgo misho yari yarabya mamizi nko kwatogeza hariho physical signs z'umuntu akubasa kureba akamanya ati nshinyetengesa kutemba taxi nkazo muri haro ninga umwana wo tino kuyaba umuntu akamanya tango habaho injury indeed ninga injury tiyaba ubunjo bubonero immediate yaza kozamu ibi tantugambe ibyo oba acid oba alkaline oba yagwe umwe muri yenje oba haza mumbaza gwente oba haza mumbaza gwenyanya niyo gwebi ibinake ibimera erisho ndizimba rutukura erisho ryende baratakwenda kure ikintu cykwaka etweta photophobia waza kutumutera na tocha zatare kare
aterisho ni mpura nigenda kujya ki takwenda ikintu cyo kwaka kandi abamwe nakujya karisho ryanjye kari mpura harimo ko mushenyi abo kugira ngo icyo kureta umushenyi ntazamwe cy'abanyakore na icyo cy'abanyakore cya bashungwa kwita inflammation kandi inflammation ni kintu cyumwe kikunga umuntu kariyo ibirungo inflammation na hariyo kuzimba hariyo kutukura hariyo busasi loss of function thing mabara ngakita kigwenki ibi byona wabwita ubona kutunga kingamije kwita inflammation abo kugira ngo tissue yawe ningo umbere gwawe ugwe hino kugwaje kugwa futara kimiko ejo hino kugwaje uko yagufutaza so najya tereka reko ati impura mkeptokozi nimpura amisho gatandika no kurira emizika ikura gatandika kuragara abo kuba harimo irritation harimo kiteganase erisho terigi so erisho yatarye no kwakora kakabari kago murisho yawe erisho ndir immediately kuba kweza kiyamu erisho ryake ribaji so nayo icyo nibaho ibyo ubu no nawe yati erisho yanje ibambere impara mkeptokozi ate tirikwenda ramsha ateriona nuriwonga no cerebera ndara rora maraga shuma gatere so njemayisa ngo owarnabamu obundi bwaza kushesha ninga bwaza kwira kahura hatine ceruho most like rogwe tino kuyaho ino go kushanga atafutara munonga ukufutara nako kwine nukucyakira no kushanga hagwa mukake hata kwagwa mukake akotka kayecerra kweli ndebugumere unozo mwirwaro namazoma wahura uba waiza kwege irrigation nebagira ngo umuntu habaho kintu noro ngita abanya-Uganda mutu bajya konka noreba wene kakashunda arishaha ninga ha mtuga ajati konya nakamenya kamara kumyabe kati kakansasa gatkinde buzu twire jonga kongiza arikara kusasa kiraba cyabire kike ati nibajya ngo kantu kandi kakanda kuriga mu ikokoro odia kanuga bwo wakihiro kare ibyo natibukira ki tubyakubire yemwe ni utakatwara kakantu kaki nicyo wahora nyango obutabona buryo muri isho isani emergency ushima kwa nirukanga ukaza kujya kayi kuraguza utakatwara kana kantu kacyaka hani zakubaje ubanta mama shereka nicyo kabaje nanga we nacha kutamba nangwa nabwe mbabazo mwe hino kwakutama mu amashereka akaguma no mucyara akakera konka twimeza ngo ubona bakora ibintu bagira iki uko no kwikereza noja kushanga we hagwa kantu kake kitari cyango ngo no kushanga bamushuka nebisige byona byasya kashanga heri byona nibyiragura umuntu uri kwera nkiwe kashanga rinka kajya katiye uje ujiri ayiragura hona hasiga hona kwetorwa ajwera n'umundo ushanga wena azigire so ikirigiro butabwana bwingana ki ekindi takaje mukahumuro omuntu yajiro butobwe ohireho kugira ngo yashasha imisho gatwemzwe ya leta erisho ryo vision neberje nanareba jena nawezaje ninganchirije rastiro kanshi hati ebe naningambara umuntu yanahoramo ibitokozi arokuhura erisho nditine cykwaka mana narigitagera atakwenda kurebesa aguma nagera koko bunda cyruhumure cyo yanaracire rajya twonga takahweza gitaka na reka timpo nawe umukebera utabanza kufitama akabazi ino bazo tukubatamu kugira ngo butware ubusasi tukakeberege ngo tumwe cyo rwenda koko ryo twataho icyome kitwakeberera mu kirumurayiti kimurayiti akwa tukibeza light koko ryo tatereka so okiza kwata batereka takwenda umukwato narisho koko umwana muto umwana muto wakwata hanta kumusasa naye guarding nakusindika hanta kumshasha so nawo umuntu ngo ryo tatereka takwata atereka atishano nantere ndura akwa nayo nobusasi nayo nobusasi wow so nyenda so nakokureba nkucendera atakwenda kurebera isho takwenda kurebesa okay so nyenda tuzoka cyo mukahumuro iwori noreba TV ya Revival TV kandi uhurikizo rya Revival Radio amagara omubwijire tiyo ntogesibwa ahamisho kandi omusharo natwegesa ebintu kwasa kurete isho rya hutara namnonga emibazi nkeji ubundi orienje nkorwe nebintu byinje kwasa kuzomisho rya karetera rutatewekana so yatugamba first aid kwa kwanwa tujoininga ya jango isho rya ornabe ori musi orkwate oshcheramiz kumarida shika ke 15 rero bwanyuma yecho
noza kufuna ikindi cyo rakore so reka tumureho kake batakarga ntabwo twarane bishite by'umusaruro. Revival TV, amagaro wijwire. Umurebe wa Revival TV ni kwanjurira Revival TV Santa omugabozi ogunaza kuba nabaganaho neitwe eberabo nyamwenji omukurismas egi noenda kumunyamugisha wo kwehangura eberabo nkebi iwe kikuru no kumanya kano kukuletera program zeitu n'abahereza bazo manya Revival TV Santa omugabozi naza kuba nataye program ziteze live rera gabe eberabo nyamwenji iwe kikuru wareba Revival TV Santa omugabozi yaragaro mu studios bani wo kubanza kutera kasimu live TV rero naza kuba nakubuze ibuzo na program zeitu nangona bahereza bazo kandi wabagaruka muje oyehangura rebera abanyamwinji kandi nabwe nubasa kutukuratira social media zeitu rero garukeme bibuzebyo abantu 20 barabanze garukame bibuzebi nibaza kuteka mu draw rero tutorane mu muhanguzi ababanira CCTV cameras abari kushanga mu rurembo rwambarira bagarukana insurance ababanira ubwa hati bine card cameras ezikora kirone ihangwe kandi zikureba uburingo bwa meters 20 nankaga alarm cameras smart hybrid 5 megapixels cameras PTZ cameras bine DVR na NVR eza 2 megapixels na 5 megapixels hard disks bine na za cameras zindi ziri kuzabikondo bya sora nebyo amashanyarazi kandi cyo mutano kamera zikuzabikondo zibazi tureho wifi na internet bagigita simu yawe yo mu ngaro kandi ubwo rikosa memory card bine byo mebikubara senti hariyo wa bank sako nangwa no mu bukwate motoka yawe wete tracking devices nibaburiyo bashanja office zabe nkuru ezikushanga mu rembo rwambarira wabanotaho mu gate ya bus park ninga hitaji ya Bersia umucyombe ku cyaro kwa Gosenega na Amazon building opposite Stanbic Bank ninga shotere no tumushanju mukaga 88 nari no tumushanju 52 88 ejo nisaba banira urinde byawe nabawe hariho ikintu cyo buguzi bwingi nko muzire kushomesa umwana w'umurumo ubwo abana nabijikuru bariryaho itendekero ni rimwe ryonka Rain Training Center Limited Marara. The main program youth training aho neya hotel management and institutional catering konkesho tishuzibire koncheraho other programs like saloon and computer kano mgezi programs twine program y'emyaka 2 that is basically about hotel management and institutional catering. Then under hotel management, we are also offering programs for the 3-month students. Abana bakwa batamaze senior 4 tubahereza opportunity nango mugisha go kwegebye mikono ombya hotel management and institutional catering na saloon. Mwenu bashanje mu rurembo rwambarira ahife bituro bya kukonjeru amahando gwatora cyamugorani naro terasi munoti mushanjwina 22 nkaga na 8 anana mukaga nari noti mushanjwe noti 2 kinana na mukaga 33 kwanjura bakugombye kubazira aba Dennis DO Expert Tailors abakugum kubazira suti ezaburu muringo ezabashija nangwa neza bojo uyu no mukoro ningano uzinduka ijaba kupangise suti ziri hamutindo eza checked ninga plain ahakabei karunji mununga kandi niwe wabanoenda kugura nibakora hoje mununga ahakabei karunji bine introduction suits African wear suits enkoba emparezo murembe eza gento na jean bino busatu burunji nabwa t-shirt burunji bwo rukujwara okasha kuwaruga America bine neckties nebindi birunji munonga mboni bashanje mu rurembo rwambarira ahal high street warga kizimbe cya Grand West Arcade ekikubo cyo kubanza ecyambarira bookshop room number ya 5 waza kwikaze bra crossing hihi na Besania sako okumenya bikukiraho Terra Director Expert Tailors Dennis Orisabo wishemwe hano tumushanju 5 mukaga ashatu nemwe 98 50 na reno tumushanju 8 3 anana mukaga ashatu nina moto yabo I can do all things through Christ who strengthens me okurgomba Filipe shura yakana umushororo 13
Mbarahuka Sako yagabura umukino cy'ukureki hangura na Mbarahuka Sako umukazano ka Christmas promotion abumwaka gwe 2024 iwe cyawe no kugura imigabo mu Ruhuka Sako ukutandikira mitwaro 50 ukustya miliyoni 4 cweka no kweyongerayo no basa no kusevinga eshe miliyoni 10 kumara meza 3 ukutandika 20 y'ukwezi kwa mwenda ukustebero 20 y'ukwezi kwa 12 rero wa fixed account no kubika eshe miliyoni 5 no kweyongerayo okumara meza 3 rero taho mukazano igura account osevinge mitwara 3 no kweyongerayo ubase kutaho mukazano kwehangura abanyamwinji kandi juka ngo kwigura account no mutaro 18 zonka ekikuru no kwijana photocopy yendanga muntu kandi nawe wari tabanti 10 ukwegitaho Kasako ukurugabiro 20 y'ukwezi kwa mwenda ukustebero 20 y'ukwezi kwa 12 mazima kazano no bukarwa hagati ebrabo byo kwangura nibinji harmente embuzi emifaratsi hufaz t-shirts obukofira ubushabwo mukere okumanya biri kukiraho tera no tumushanje mukage mwe 19 nkaga nina abri na mwenda Mbarahuka Sako tukwatira mu kwetungura mu byentasya Otaferwa Revival TV Munywani wanje kandi mugenzi wanje uri okwe no basa kuba noraba ombintu ebikurabanisemu kakutekatekiza kubi okahurra amagara gona gaba kubi nangwaye wibuza nze hininga nkoreki konka nienda kugambira ngo tori wenka obutehurraje o tineshonga konka kumanya ngutokwehurraje n'intandikiro yo kubaje twegiteho rwa mukaga kuyashabira kusikesha 3 ezo mwabazi turi kuganira n'abahumuriza bakugu abiri no kwehayo kukwera kubasemera abana muyenzi nebyo bushwere okutebekana no kubaje kwe bitekateka nutugamba habintu binji ebikuru munonga umuhumuriza wanje ahindura ukuntu kureba ibintu kandi kabishobora cyo nyegire miringo yo gukora je mukago no kushemera kwe bitekateko manya bintu byo muhendo okuhabara ko mutano kandi okwerwa kw'abantu abari kwetegereza byo rukorabamo yaba nora banasubwa mabitekateko binji no sherro bahabuzi omunshonga zamaka ninga no yendo bushwere obutebeke turuhanu ahabwawe Munywani wanje otaferwa entebekanisa umuhumuriza wanje eyo kubasa kutunga amagara marungi kandi entekateka nongi buri wa mukaga shayibirizo omwazyo nanye umutebekanisa kathemisime umuhumuriza wanje ahakuba umwe no butubasa Revival TV amagaru wijwire sinza twantushangamo kuruka umugahumuro kandi turiyo program amagara no kubaji omushawo twine n'omushawo wa misho kanarga omuraro mission hospital omushawo gunamanywaka Apollo Mugume kandi aho natwegesa aha kutara kwa misho ningashi ebintu byose kutaza misho gitu kandi kitwa kubasa gukora gaiza kutara kwa kondwate gita utakafayo ahabo kuba program ekiyone yonjera omisho so doctor watugambira kuturana abamizi bwanyuma yecho tuze kuraguza koka hari umuntu kubasa kucererwa kuraguza ubundi ko kuwagamba yaba ari mu cyaro hari aho yaza kwizera ubundi yacererwa ningo ndijo aja atanana abamyoti nyine shonga so hanyezo bazo turabiremo complications ningashe bizwe kwasa kuretwa umuntu utaraguza kare ningo ubundi ataraguriza cumuyade ebare baramushira eri ishere ryo kureba umuntu yakushuka n'itantugamba wa acid oba alkaline amase bitantugamba ngo yakushukombaza gwente ninga yakushukombaza gw'ibihingwa bibimera ninga wagwibwa mu nkoriyeje ninga ibyo chemicals tweta chemicals waba utatunje ubuhereza kare ukija obwire bwahwiri hariho ibintu bijye kwasa ko bumisho gawo icyo kubanza no basa kutunga ekirundo murisho kandi ekirende cyo cyayiza kukera nyesya ayikirikera urija kutunga enkojo kandi enkojo murisho no ramwa kantu kakwera
nangwa mwa bya yakorera mari akantu kakwera atanakavura iki kandi buri muri iki igiye nko hakakera ko ngaza kandi wagira umugisha mbi akaka igiye nkoje kazaru hagati y'umwana gwirisho nyesa ukweza kwa kuba kubi namba yo kubanza namba kabiri wotara kucyo kugenda kwaho akakoraguza ko kujya ki nubasa kujya nyesa kutunga biba kwita kaho ito nango mujungu tugeta cataract akaho nukuri umuntu aranga katangiye amakara akora kwa kwita lens nikahinduka kaba nkuru kandi amarazi kanjete light yani taho muri sho ryawe nera bamwana gwirisho egumza erabakuriya ayinani ngambera lens akakara hora kuranga tiro kuri munda ndebona kugenda kimwe kaza kuriye kuza n'umbongo hata ko kaje kahinduka kashime kuba ka very transparent kakora kakwiza light erabemo konkati kahinduka twita opaque kakahinduka ikito kiri opaque twiza light ngo erabemo hadi jarwa ngo kureba ko nguza kujya ki nguza kuba kubi abandi ni pamera rebereho abantu abakusya yes ko kweza kusya otungeza kwita contractures agwa ke mukejo yakose gugera guti gwehinya nyezo shanga gubona gwehinyere guti ebisigi nangwa no muri isho ryawo nuko hako umubiri bukwatana nipamya aho urarebe umuntu okutunga ka accident akasya cyeza kusya ugashanga icyo cweka cyitama cykwatira nkahibega muri umuntu wenagize rati hakwatireho kwai taratungire ki bujanja bi so ni wori isho ryawo basa kwata urenge kise chance cyajya cyahinuka cyakwatira hansi ninga ushange icweka cyo muri isho mu ndomu ikindi cyakwata ndikindi kiti byakwatana biti no basa n'ikisige cyo rugune cyase basa kwatana biti oshane wano ukera itwe healing process aguya mutora tunge bujanja bito barakuraguriye hade ikisige cyo rugune cyase byiki bikwatana ushange bikwatine biti cyanki kera kwatana koko kuri umukerenyo wakwate cyo mane cyo mukabitahamo bikakerenye namwe no bikwatana nabyo ibyuma ninga ushanga umuntu nara ati nyombwenu amisho umwanje misho ni mparaharamu nkebijimbi ati mbamisho gaje gamu kebijimbi atano goma kungubi yanti mpara gakwatine naza gimso shango haramu kagamu kabata musipaguru gakwatine tweta dry eye syndrome goma abako buceka bwa umunda bwerisho bukasi ubu amizi go muri isho ninga mara higakorga bukase tubucukora so amuherisho rigira ki niryuma bakireba then ruhanga katwangira ubuhengero misho ubu no buhengere bona bibera hakahanse nakayiguru akahanse muri sheri nakayiguru hengero we nubwo amarara ko kwatana so two ujya tegarabaho gagira gati garabo kugatoro icokora bato mbazo muri isho ukagurira amaraka akongara mu buhengero we umwamara gakoraba ashitamo mbazo baragwa kushara kai amaraka harimo buhengere hato buhengere we akuja ngo hakazamuke mukwejo tuwageraguruza tuwagera ati bwigara hato jaza korigamo ushanga muzigana gwarajyaki igura bahero umwago ari gukora bahari hakiga hakakwatana tugeza stenosis hafunda hagaraka ha broke aba broke tubona umuhengere gujyaki gubaraho korabya gamara hadushanga amarani garabaha ahero gashobora gareta nyine gashuma gati eshikumanisa ngo batugino butosha mu misho uranga katwangana amarago amizgo muri isho tears niyo kukoreba girisi yo mbiri niyo girisi kubebeze risho it's lubricant kubebeze risho bya bakagumarije so amaraga abo muri isho niryoma kandi yayoma nohura irisho watungira irritation wono tine businge no waramwe bitokoze nohura karum bushenye no yuti nabaki ko kwatana so tukuza kuri hano burutaro ako atari muki tari mugisi tari mu lubrication yona ngo mugashugwa amararo muri isho ngo mugashugwago kandi nangwa nabamwe nibemerera nkaho ushanga hagera ibicukwe ebinge byasya ebikwate n'inyama naki ishoranga kari inyama yine nyama mukaga ezo kuyamba kureba higuru reba hansi reba oku hateze nyama nago kemukeze
yagwa muri sho yawe ikazosya nzibara kutambara n'umunyumyo turujyo tereba higurisha yawe yakoze birebo ukunyanga nangwa n'abamwe bahendera habuja ati nyoni ndebe ikintu kirgame ibintu bibi itweta dipropia uri ikintu cyahindurwa ibintu bingahe bibiri bihinduke ibintu bibi abo kugira ngo ukutambara kwawe kwa misho ize nyama zigiye ki siskiri ibyo byo kwasa kugambira ibintu bike okay so nangwa n'umwe unukutukura irisho ushanga udataye mu tukura ryandiye ritarafitire ryafitire tukura kiba chronic kide kuba chronic njanje ngo cyarenze umusandi ibe cyagumza mu cyazo meze na meze wow yes so tutakacire esomo na nyenzire utugambira prevention ne basa kuba obvious so bundu mutajya atashito kwerinda ngo kintu kitagwa murisho konko bunda abashaho hine binde mu kubana umumanya so bundi tuhwere umuntu ko yakubasa kwetantara ubunde bizubunkebi kugira ngo amishoge agakumeje Madame Shire yebare bajya ngo kwina kusho kusyaki okutambirwa kurinda kwina kusho kutambirwa ikintu namba yo kubanza norebe emwenti zeda ngo occupational hazards umurimo gwo gukora ko muturushanga nakora factory ya chemicals hat number 1 yaza kutahamu factory ejo umwaye kumango harimo chemicals nizo bakozesa nizo bakutabana nzo kujya ashimye kubona yirinda ashima kubona atamu ebirahuri yes toto turahuru tuke arho izwa ko ebi industry ebakora mu industries ebakoso mu industries kushanga ncisangera kwata umwanya mhango guru na nahansa kugira ngo amisho gubona gariki gabega protected kwa kugera cyago itambika kikagwa mu isho yawe kigera birahure mwa kukira ngahi umurisho atabo nkabo mu factory zabo izikora chemicals nangwa naba abo by'amatera bene babineza chemicals izi factory z'amati ninga banta abakora umugaraje akushanga bati nakaza battery nangwa no buzakomusaruni no musaruni hariye bishite byo kushanga bataba kazo mu mutwe bagira bya accident cyagwa muri isho kiryoshya aha saba saruna abo bagore byo bibira na yo mukama werisho manye bandi bafuta bibera kwe ebeza kuto mu shokere bakwindura bakucuramura niwe nkirunde urondekera urugende naje cyo product kugira ngo kwakuje cyara irenga kikirakira mu cyo mu ishuri yawe nyine ninga waza ko uri mu kuza fute muri yenje ukuza fute muri yenje tahoki kirahuri ko fute moti oriyeje hargama amategeko yenje giye gatera kai akirahuri ishuri yawe ryaki ruhone ni ngo gukora aba bantu abakora basharanko aba hatakaje ubwo mu kushara compound oh yes bidoka bebe nibe nabone berinda noshanga ajuye byagagoze bahangwa mesho oshanga ajuye gambutsi no kwirinda kugira ngo akantu katargayo national shara hariya hagura kakabari gafite muri isho no shara hariya nagura kakatu gafite muguru niga ko ngaruka basagura kamaka kushara kagura kimbye gafite mugi ahansi kakuruka kije gafite muguru so nabone bane bagera ki berinda so obweyinzi n'ikintu cyukuru munonga kandi armu eskweta ka home accidents no shango ino mbazi gwente ningoshe shango ine ubanombazi gubundu obaninga no mbazi baki hatuza kushango shango umuntu naguta umukowe naguta nkahiguru kandi obu yaguta higuru tiyagusangira ninga tiyaguta ko mukabara kagusaba umwana we nawasa kukomora kuriya gumweshwe nkai omisho akwa nahigu nanda kununkire kuragwaye kuriya gumweshwe ugutiyeta gufundikire kugora hana akwate higu yako natakamangu nekizubu gumweshwe mushoke gyo no mbazigora kutahe kai omisho so nabana bato yanangeza ebe bintu ebyo ebe mukozi bibike kandi ahora bike osibeho kugira ngo abana batakagira ki batakati ngwe kizubu nangwa no harwe bide kufutaza no kitahaya nkayiguraho nkafura kushanga no kitahigura umwana we nagira ki najya atakwata hana twe fracture murebe mutera mufutaza risho nangwa cyakemu kucyanda kirere mutera risho iryata ninge itera hanse amatega mose we na ushangari hariye nyamazo nkahira hwiriho so naje bashitana bashithanangereza
ebintu manu bahanika higuru wabita higuru obero mango bizo mukabada no bisaba nitufaga kwasaho abana bakabika wow wabarumushaho so ngenda tuhereze chance ibori ha TV kandi niho ukize radio ishane ryo kuze kibuzo cyawe umushaho witwa Mishari yaha kandi namnonga wabuze ikibuzo kikwatine na misho wabori ha TV iwe namba no jireba screen kandi ori ha radio otereze umushanje mukaga 3 10 nkaga na mwenda 9 ningo tereze umushanju ananina 10 na mukaga 9 nshanju 5 ubuzo mushaho ikibuzo cyawe namnonga ikikwatine na misho wabo inokwe kishobire ninge cyo takwetegeza ninge cyo tayetegereza chance niyeje kuza mushaho rera akakugarukamo kandi wabo uri ha TV iwe namba buzima ubona ujireba yes uri line hello yes please mwemale guys wabari kusima ndabanye nyachitunda twahure waterera konkizina twarkwata Docas yes Docas ekibuzo cyawe wanje mushaho kumkurikirana yagamba abintu n'icyo para nemoto week tugarukire mu mazima tutwahurije yagamba abintu n'icyo nemoto week masoze zo mu misho ezo misho ikintu biri ningatekereza kumare dakikisha kuvuga mwenda akambere agomba redamisha doka sotaka jenzere wajangu masozo muri shono urazara nizera hawa abantu ukora ki naba ni no shoma nka biburi ninge cyatanga kusereza mu muri ebgambo ninge nka biburi ebgambo bireba mu muri debiri wow doka swebare ekibuzo cyawe ntekateka mutachikwataje omushaho naza kugarukamo yes niyo nabasa kwebera umnyamugisha obuze kibuzo agent free consultation kora jiro mu rwaro no manyango kuza kure omushaho shashura sente koka hatira kutera airtime just ndachika ngibiri obuze kibuzo umushaho kugaruka muntu so kweso mugishogu otere sumu 0 mushanju mukaga 3 10 nkaga na mwenda 9 ningo tere 0 mushanju ananina 10 mukaga 9 nshanju 5 rero mushaho akugarukemu iwe noba wa rwata ninga kiba cyabaruka icyamagero kiriya yes hello yes nyabona kwakira mwebare kutereza amina mwebare kusima amazina rya Tireshira Tireshira nakwakira atinanimbuza umwana w'amezi nk'atanu akuze konzo mbisho konkato bwagurizo norumwana rw'ancirito wow webare kibuzo cyawe Shila kandi niwe Dr. naza kugarukamo tubasa kwakira yes dear so tuza kwakira yo nkomuntu nkomwe rero kugira ngo tuhereze Dr. Chance yo kugarukamo abantu aba akabaho biro buri kumara so no basa ko yangura umuco gugumwe ugwasigarayo kandi na YouTube wateka ikibuzo ntubantu kireba yes hello kora tere Rebeka ngo acendeza TV ninga radio kugira ngo tuzane kuno side yitu yes hello yes evo Moses nakwakira amina bari kusima nyuma mwana nisho anisho umukazo marwaro abachi bajamun allergy wahika wafafa tukana twakwatanisa konka twahurira mission gatukura kandi gamurya kandi bakakuja mu allergy konka nijana za bungu haruba mu allergy mission
so nani Odia Moses nimba miongo kibuzo cyawe ekitwakwatanishije kugasira abo kuba muheraho twahurraje koko mshona za kugamba icyo kubasa gukora ningashi ekikutireta so wibare kutereso reka turekere aha reka teze omushaho chance agarike mu buzebi kandi we utafuna chance umuntu nuje kujubona utakafaye yes doctor ebare ndamshira yes ogudoka sowanya kitunda nayo nagamba ngwe masoze ningenya maze nahura zistine mani kwa kuba nashoma umwari ibintu byahinduka bibi cyo kubanza tunamanya ayine n'imyaka ki uko kwa kuba na ako barwe imyaka yo kwikaho ukashanga misho gawe aka karahora ko mukama yatangira umurisho akwa kweta lenzi kahwa mani eje myaka ninke kugira ngo nawe ko myaka 40 ko njya higuru 40 and above hata karahora akorango ko yakahangire kukwemerera wanora kuriya around about kaba kace kati ugenda kushoma byahi kahangwa kazimana kamwe gahinduka kati ahihi kahangwa kabareginga kati kace bagacona kora hare kaba kati kaba thin kaba kace kunya ngo rebe kuri hare kwako kusomya yake yoza kugira utkanga ngo rebe ahinjo kora wiriza nkahenye maha ora wahwese kunga wiriza bijye kwatana urenye utazahinduka mukibiri so tunamanye myaka ye konka rwe bintu bijye kwasa kutuma umuntu yarebe ikintu akakirira mukabiri neze ndwara na uje muri haruje kuraguza ukajya tunyo kunkuba ndeba akacuma mtogwa kandi ninga akacuma rwajwa kandi akacuma karyaka karakamu namba batanga kuchebera gatchebera pressure yawe gatchebera shukari yawe abo kuba injanjo gangu inyama mosteri nyama nibasanze zakuretera ki nyama zawe tuzukwinduka kuko gushime kwa zirishime kwa zihinduka kungano ikizu bitana myaka ye tema babiye nabireba konkana yaba muto ninga mukuru still bona baraguza yes baraguza tubanza tumanya niki naborekera cyo kushomesa ninga amishoge ayine mujye ndwara pressure ninga ine ndwara shuka ninga ikindi izindi tureke kubasa kumujyaki kumuyamba then arogwa atwireshira najya ngo mwana imyaka 5 amyezi 5 ayine bihunzi wasi na wewe najya ngo nkiba niki kwasa kobereta ebihunzi byinebeka ebihunzi byineki ebeka hariho ibinomo hariho ibijyabnomo hariho ibintu twagamba tugamba ibihunze bijyabnomo n'ige binomo tugenderera amount nibyingana cye bihunze ebyo namba kabiri byingi ningabiki namba kabiri tubanza turebe bihunze ebyo byine karaki ahora deni ya chakasha tusemero ate binomo byine karaki ebinomo byine karaki ebinomo babitine mu byo kugira kwenda kwa mukamahera kwenda mukebi kandi nibabita kunuka kandi babitari bingi so watu wareba hariho nibo kushanga umudayine ebihunzi itweta discharge kandi twari ntomwere byana byeto yitamisho niyo shanga ine nka green wachura ikatugere ushanga ni nka green unije ine nka bikwenda kama kayero unije bukwe berpasse nka mahira ubundi so umutigana ajya gukera rugira konka abura ngo umwana n'umwana muto imyaka 5 kikabe ikiru kirungi imyezi 5 aija tubanza tugakebera tureba namazima aho kuba kutukoreba ngo cyeta iso mbazi ntuguma kada wese mbazi ntumyangwa gira ubusinge imishogo mwana ugayunje nora abana bo kureba bakokera bato ameza 5 na kwata cyakwata na kwata no murisho ahita mu uburwiri uko bundi so ntumuhabora jiroti umwana ugumwe nabisenga rose kwengwe kwato mishatakiyo ayakwata byatorotora hase katakapito misho so ntumuyaba then arogu Moses wana jango umwana we ahina mission gamuri yaka makamureto muri haro bamjango nefumbi efumbo bwiro bwingi omuri nyankore nkimanyisa ecyo kuzarana nacyo cyo takoranga nacyo haro ibintu bingi abantu bine fumbi hino takurya nyama hino utakona amizi mabisi haro utakujara omwenda gwa naironi abo mwena ngwa naija nakwasa kuja kupurara kumujya atari mpusi
batakagerebera atako nahurumbira gwahinduka umukwisya kwe umuhurumbira gona gwahinduka atwine pusa tinkwasa kurara so buri umwe cyakaba nagira ki na reacting abo nazara cyo mbere gutakorangana naco nangwa nije mbazi umuntu no prinoro umbira utwanya guruka najya allergic ninga na reacting arye cyo mbere gukorangana naco hatweza kucumanya no cyo ndaki ukehara konka agamisha guturya cyo kubanza cyakiri yo mwanya mwisho muyaga nuguhuha bwase bwira kandi ubu yo mwanya tukamanya exactly nikihe akwana bose pira harimo myerange harimo rwanjwingi chemicals byone biryo umuyaga upuje konka bamwe ko ruhanga no kuyanje bintu bya umutwa kwakusomye amwe kwakubatana cyo mbuto tandika bishonoga muri ya myezi umwaka amwe bakikandi bumwe bakikura about growing gaterera urayatera kusemya atkurasi imyaka 13 nyo hatakabo mu road bishoto gacinteganisa konka wano ukimango cyukuteganisa abana vaseline yo kwisiga misho no basa kwindura ko beno yisigaho na keji vaseline katuje ngakaro ko zibeta shanti no basa kwindura isiga kandi akaba siga sunlight wisiga kandi ninga kayoranda yihindure wamanya ngo namashita agondwa kutakorangana nangwa n'uryo mbaso mutakya tino wisiga perfume jazane nkora kubi atshana hona shibare naragamo mbase takachumanyire echo enka hatogo bunda takamanyire cyuteganza umwana we jama isango yazaguma mbazi mpaka mbazi no butwa mbweni shakorica ecyakora ajejo muraharo agaruke ajeyo then arho mbazi yo kumangu teine bizu bingi niba tukosa kumara ubure bwingi kunka teine bizu bingi kandi baza mu byo twara twose kwa beje urekeraho kuko kwira ngo gute mukurga kibanza niyo kumara imyaka 5 10 burizo amwe no jomure ntargamo binde bizubu yabwe mbaze kose mbaze kumara ubure bwingi nayo ne kurete bizubu ko tukosa kwa baje warera ya kose sande mwibirekeraho kwa beje kandi umwatambura ushanga nagugine season ningo ko yagurgeho ko mutarwire asma nayo niki na araji yankai yebha umulangise kwagwe nkeji njure yahike kagerete naho yaba kubi hajura kashanakira wow Dr. Babare akire kitu kagenda speed ko kanye n'amasikungu yo watere simo kabuza ekibuzo cyawe cyagaruka muje kandi ubundi gwo wasigara no busabusa mazima hikahirwaro abo kuba ngo mugasho kureta hakujango itushoborere ngo hariho kizubu ningaticiro konka wareba ngo twagamba hini cyakukwata zahirwaro abashamba bari kwera kandi okabaje so mwebare guma program iteje amagara no kubaje kandi na nchakare tuje kwa turasha 3 otakaferwa mureke twasiburaha murare kurunje